Maswole mmbi vhupileli lino shango la Afrika Tshipembe vha fumi-ina vhane vha tshipida tsha mmbi u disa mulalo ngei DRC vho ngei Goma hune vha Vhubva-duvha shango la Democratic Republic of Congo. Izwi ndi ngamurahu ha u taha khakhathi dzine dza kwama tshigwada tsha maravhele tsha M23 khathihi na maswole vha shango la DRC. Khavho vho vhulawaho huna maswole vha Limpopo nga ngomu. Ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa Maramani. Nṋe nga dzina ndi pfi ndi Vhuyafi Mathode. Kha ri vhe roṱhe. Minister ngomu ofisini ya President wa shango Vho Khumbudzo Ntshavheni vho khwaṱhisedza uri muvhuso u ḓo lusa nga nungo dzoṱhe uri maswole avha vho vhulawaho ngei DRC vha khou wana mbulungo ya maimo a nṱha. Minister Vho Ntshavheni vha khou dovha hafhu vha swikisa maipfi a ndiliso kha miṱa yo zhakiwaho ya maswole vhenevha. Zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, President Vho Cyril Ramaphosa vho ṋea ndaela ya uri fula dzi phepheḓele fhasi lwa maḓuvha maṱanu sa nḓila ya u hulisa maswole avha vho vhulawaho ngei DRC. Kwaisa maipfi a ndiliso kha vha miṱa vho zhakiwaho na vhana vho huvhalaho na vho khotsi vho huvhalaho. A si riṋe fhedzi ri kwaisa na maipfi a ndiliso Tanzania, Malawi, Uruguay na vhoṱhe vhaṅwe vho weliwaho nga u vhulaiwa ha maswole avho a tshi khou ita mushumo wa United Nations na wa SADC wo isa vhudziki u shango la DRC na ḽone hu vhe na mulalo. Ri khou dovha ra ri khou sa South Africa ri khou dzhenelela kha mafhungo a SADC na East African Community ri ḓo vha ri samitini uri pfane uri disa hani ceasefire kana u imisa ha dzinndwa uri hu kone u vha na political solution kha dzi thaidzo dzine dza vha hone Eastern DRC. Kha vundu ḽashu ndi ḽone ḽo kwamesewaho nga maanḓa ngauri vha tshi khou vhala vha ḓo wana uri kha havhaḽa vha ndi 14 8 yoṱhe i vha i tshi khou bva vunduni ḽashu ḽa Limpopo. Vha sedza uri kha tshiṱiriki tshenetshiḽa tsha Vhembe ungari ri na vhavhili, tshiṱiriki tshene tsha Mupani ri tou nga ri na vhararu, tshiṱiriki tshashu tsha Capricorn nahone ro zhakiwa nga vhano fhira ungari vhavhili. Ndi uri vha sedza vha ḓo wana uri ndi riṋe ro zhakesiwaho nga maanḓa. Zwino riṋe ri kha vha miṱa nga maanḓa zwine ra nga tou vha sumbedzisa ndi zwa uri vhana vhavho vho vha vha tshi funesa shango ḽavho ḽa Afrika Tshipembe. Vho ṱuwa vha tshi khou ri ṱutshela vha tshi khou ṱuwa nga uri ra sa vha na mulalo kha shango ḽa Afrika na riṋe fhano Afrika Tshipembe ri vha u thoma ende riṋe ra pfesa mutsiko nga maanḓa. Zwino riṋe ri khou ri kha vha fhumudzeye kha vha vhone uri ri navho ri ḓo vha navho ra farana navho nga zwanḓa u vhuya u swikela. Ro pfa muvhuso uri mini zwa zwino kha vha ri ḓo dzhenisa vhaḓivhi vha ḓo ri ṱalutshedza zwavhuḓi u ṱanḓavhudza fhungo ḽa madekwana ṋamusi. Zwa zwino ri ṱanganedza vhaeni vhashu vhane vha vha muḓivhi wa zwa polotiki ya dzi-tshakha ndi Dokokotela Vho-Mavhungu Musitha na Vho-Kenny Mathivha vhane vha vha ramafhungo wa kale we a shuma ngei Goma kha ḽa Democratic Republic of Congo khathihi na vho-Abel Mondo vhe vha vhuya vha vha muraḓo wa mmbi ya vhupileli ya lushaka. Vhaeni vhanga ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza ṱhamusi ndi mbo ḓi thoma nga Vho-Kenny Mathivha. Vho Mathivha a zwo ngo ḓowelea uri ramafhungo a dovhe hafhu a ite nyambedzano na muṅwe ramafhungo wa kale fhedzi a khou livhuwa tshifhinga tshenetshi. Vho Mathivha vhone vho dzula DRC vho dzula Goma vha tshi khou vhiga mafhungo anea ho vha hu lini musi vha tshi ḓi wana vhe Goma? Nṋe ndo vha ndi tshi khou shuma kha BBC World Service ndi tshi khou bva ndi London. Mission washu nga 1993 wo wa u reporta nga maswole ane a vha vhana ane a khou recruitiwa nga maanḓa Southern Uganda na South Sudan na nga ngenoni kha lutshila lwa Lake Kivu nga ngeno tsela Bukavu musi ri angeini na North Kivu hanepo ri hapa North Kivu musi hu tshi bvelela ndwa hei andiri ndi thome nga heli musi ri hangeini Uganda ndo ṱangana na havha president wa Rwanda zwino vho vha Lesole kha mmbi ya vho Museveni ro ḓi ita dzinyambedzano musi vha tshi khou ranga phanḓa tshiṅwe tshigwada tshe tsha dzhena Rwanda nga 1990 fhedzi ayo a vha ayo ngauri
vho joina mmbi ya vhusole vhe na miṅwaha ya 10 na maṅwe masole ri khou amba nao a vhana vhaṱuku vha joina vhusole vhe na miṅwaha ya 9 10 11 u swika hanefha kha 15 vhane ndi khou fulufhela zwino ndi vhaṅwe vha miraḓo ya hei M23 na maṅwe maravhele ane vha hone hafha fhethu zwino ro vha ri khou mushumo washu wo vhona onoyo nga 1994 musi hu tshi bvelela tshiwo tsha Rwanda ro ḓo tsela dubo ya Bukavu hune havha Southern Kivu ndi nga fhasi ha lutshila lwa isha heḽi ḽi no pfi Kivu ndi hone ra vha ri tshi khou ṱangana na vhathu vha mahutu vha tshi khou shavhela hangeno he vho tshi pfi Zaire vho tshi pfi Zaire nga tshilo tshifhinga vho Mobutu Sese Seko vha vhone murangaphanḓa wa shango heḽi ḽa Zaire ḽine zwino ra ri ndi DRC ndi nga hetsho tshifhinga kha vha ḽi fare ngoralo ni mbo ḓi ḓa ṱhamusi kha Dokotela Vho-Mavhungu Musitha Vho Mathivha hafhanoni vha tshi amba vha khou amba vha tshi ka dzhenisa na mafhungo a Rwanda fhedzi ri khou amba nga mafhungo a DRC ndi khou tama u ḓivha uri zwavhuḓi musi ri tshi khou amba nga tshiimo tsha shango ḽa DRC hune ra khou wana masole vhashu vha haningei shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi khou ḓidzhenisa ho itea mini kha mafhungo a shango ḽa DRC? Mafhungo a DRC zwavhuḓi o thoma kale kha ndi tou ri haningei nga vho 1961 musi hu tshi vhulaiwa Prime Minister wa u thoma Vho Patrice Lumumba hu tshi dzhena Vho Mobutu Sese Seko. Vho Mobutu Sese Seko vha ya vha bvisiwa nga Vho Lohe Kabila. Vho Lohe Kabila vho ntshiwa nga thusedzo vho dzheniswa muvhusoni nga thusedzo ya Rwanda sa zwe Vho Mathivha vha khou sumbedza zwone nga thusedzo ya Rwanda na thusedzo ya Uganda ndi vhone vhe vha thusa uri hu minuliwe Vho Mobutu Sese Seko zwa ita uri hu dzhene Vho Lohe Kabila musi vha tshi dzhena ha ḓivha na mafhungo o sa pfesesana sa zwe Vho Mathivha vha sumbedzisa zwone vha songo hangwa uri hoya havha na dzikhakhathi hangeini Vho Rwanda vhukati ha mahutu na matutsi havha na mafhungo a uri hu na vhaṅwe vhane vha vha uri vho shavhela hangeini DRC vha khou ṱoḓea hangeini Rwanda then Rwanda i shumisa mafhungo a uri yone i khou ṱoḓana na havhaḽa vhathu vho shavhaho vhe vha vha vho ḓidzhenisa kha mabulayo manzhi hangeini Rwanda zwino ndi zwone zwithu zwine zwa khou itisa uri Rwanda i ḓi dzula i nga ngomu hafhaḽani i tshi khou ṱoḓa u thusedza maravhele maṅwe na maṅwe ane a vha uri a khou ṱoḓa u lwa na muvhuso wa DRC ngauri muvhuso wa DRC u dzhiwa sa muvhuso une wa vha uri u khou tsireledza ndori ndi hezwiḽa zwine nga luambo lusili u tou pfhi ndi dzi allegations dzine khou itwa nga muvhuso wa Rwanda wavho Kagame kha vha ḽi fare ngoralo ṱhamusi ri tshi vhuya mavhengeleni ndi ḓo tama uri ri dzhene kha General Vho Nelomondo ri sedza uri zwavhuḓi masole vha fhano Afrika Tshipembe vhane vha vha DRC vha khou ita mini ngauri na vhone Vho Nelomondo vho ḓiwana vha haningei luvhili lwoṱhe kha ri mbo ḓi ya mavhengeleni ri khou vhuya zwone zwino zwa Maramani unazo zwa Maramani unazo ri khou tou ra ṱanganedza kha mbekanyamushumo yashu ya zwa Maramani ri kha ḓivha navho vhaeni vhashu vhane vha vha Dokotela Vho Musitha khathihi na Vho-Kenny Mathivha khathihi na General Vho-Abel Nelomondo ṱhamusi ndi mbo ḓi ḓa kha Vho Nelomondo ndi khou tama u ḓivha uri vhone vho shuma luvhili lwoṱhe DRC sa tshipiḓa tsha mmbi ya fhano Afrika Tshipembe nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou yo shuma ngei DRC vho vha vha tshi khou ita mini ri tshi khou sedza na tshiimo tshine tsha nga vha tshi hone nga tshino tshifhinga muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe vha heyi program nṋe ndi pfi General Nelomondo retired general we are deployiwa Congo first time 2002 under the mission of United Nations called MFHUNGO. That was the first mission wa UN. And then the Kaula mission, it was a peacekeeping mission. And then the second mission, which I was deployed for 4.5 years. The war in the two said them sorry, DRC Force Armed Congolese. Although an agreement between Mbuso washu na DRC na Belgium. Uri tusedze uri hujiwe
masole oṱhe haya ane avha dzi rebels group dzine dza vha nga ngomu Congo dzi integratiwe kha defense force ya Congo zwo vha zwi khou itiwa nga riṋe and head wa hone ho vha hu nṋe u integrate masole oṱhe hayo ama militias from 2003 up to 2009 somewhere there. Ndi khou tama u ḓivha kha vhone general ṱhamusi ndi sathu humela kha Vho Musitha na Vho Mathivha uri nga tshino tshifhinga musi ri tshi khou wana hu na masole vha fhano Afrika Tshipembe vho vhulawaho haningei DRC kana Goma, ndi khou tama u ḓivha uri vhone vha tshi tou sedza vha vhona uri edzi mpfu dzo vha dzi tshi nga vha dzo thivheleana kana ho vha hu si na zwithu zwa vha zwi tshi nga itea. Vhaṅwe vha khou ḓi amba uri a hu na zwishumiswa zwo linganaho zwa masole vhane vha vha haningei DRC. Ndi mushumo wa lino shango la uri ndi mushumo wa Afrika Tshipembe kha uri u ṋekedze zwithavhani ngauri ri khou sedza uri havha vhathu vha haningei nga tshipiḓa tsha mmbi ya u lavhelesa mulalo. Ndi khou tama u ḓivha kha vhone uri edzi mpfu dzo vha dzi tshi nga thivheleana zwithavhani zwo lingana kana a zwo ngo lingana. Kha vha mme ndi vha ṱalutshedza uri hangei nnḓa ho shumiwa hani hu shumiwa nga mandate. UN hu na UN na force ya SADC. UN for now chapter ine khou shumisa ndi chapter 6 ine ndi peacekeeping. Hey Sami DRC ine ndi masole haya a SADC utonga vhone wa mission wa to support the DRC forces which is the intervention force. Marai kha ishori wo vha na zwithavhane zwine zwa vha enough. Yes, zwithavhane zwo vha zwi enough zwine zwa kona uri zwi thusedze masole a DRC to repel the militias. Yes. Hai kha vha ḽi fare ngoralo. Vho Mathivha u bva tsha vhone vha ya ndo pfa vha khou amba zwithu zwa vho 1993 u swikela ṋamusi vha khou vhona tshanduko yo no vha ifhio nga tshifhinga tsha musi vhone vha tshiya na tshifhinga tsha zwino tshine ra vha khatsho hune ra khou amba uri tshiimo tsho no vha nga nḓila ine tsha vha ngayo masole vha fhano Afrika Tshipembe vho no vha haningei vho vhulawa nndwa dzi kha ḓi bvela phanḓa vha vhona phambano ya tshifhinga tshavho na tshifhinga tsha zwino ifhio. Huna tshanduko dzine dza khou vhona tshithu tshine ra funa u tshi pfesesa ndi kudzulele kwa province ino pfi Northern Kivu na ḓorobo ino pfi Goma. Ara vha sa pfesesa hezwo a vha nga ḓo pfesesa ndi shango ḓe heḽo asi shango line shango eḽo lino pfi ḓorobo ino pfi Goma i kule nga maanḓa na fhethu no pfi DRC. Ara ndi DRC mara ndi uri ndi lutshilani uya hafho no pfi DRC vha funa u pfuka isha lino pfi Eve kana vha to mona. Ḓorobo ya Goma i tsini na Uganda na Masakalo nga ngeno kha East ndi fhethu no pfi Masisi na Rwanda nga fhasi ya ngenoni ndi Rwanda hoṱhe. That's why vha tshi vhona vhathu vhane vha tshi khou shavhela Rwanda na Uganda ngauri ndi yone tsinisa navho a vha shavheli DRC. Zwino vhone lomondo vha u ḓivha afha fhethu uri hu konḓa nga maanḓa u swikela. Muvhuso wa DRC u kule nga maanḓa uya Kinshasa u tshi bva Goma ndi 2900 kilometers. Asi fhethu hune vha nga u swika u tonga u bva Cape Town uya Harare Zimbabwe. Hu konḓa nga maanḓa. That's why zwi tshi konḓa u tshanduko ya hone ndi ene ya uri mahutu vho shavha vha shavhela ngeno na ro ṱangana navho nga 1994 vha tshi khou shavhela ngeno havhaḽa vho Kagame vha khou tevhela maswina avho ane vha ri anga ngeno. Zwino yes u bva tshe havha na mission mivhili mission wo thoma ndi uno u ambiwa nga vho Nelwamondo. Nṋe ndo attenda peacekeeping initiative yo thoma nga 1996 ya farelwa Nairobi ya vha tshi khou tsheriwa nga mukalaha vho Julius Nyerere na vho Museveni vha vha hone na vhaṅwe vha vha hone. Afrika Tshipembe ḽo vha ḽi siho kha uyo muṱangano ha tshi tou vha na ambassador wa Afrika Tshipembe wa vha a tshi bva Ethiopia ha sathu vha na dzi ambassador Kenya na Tanzania. Fhedzi zwe zwa wanala mafhungo haya bva kule riṋe sa vho ramafhungo ro wana hafha hune a pfi DRC zwino zwithavhane zwinzhi zwa zwi tshi khou shumisiwa zwa Afrika Tshipembe ḽa kale
wa tshi ri nga madekwana wo dzula hafha lukuḓani lwa isha linopfi Kivu havha u tshi khou lila tshigidi vhusiku hoṱhe kana AK47 vhusiku hoṱhe. Zwi amba uri Afrika Tshipembe ndi kale ḽi hone u bva kha Afrika Tshipembe ḽa kale u ḓa kha Afrika Tshipembe ḽa muvhuso muswa. Vha vha tshi gada mimaini hei ine ya vha hone ngauri tshini fhethu ha mimaini minzhi nga maanḓa hangenoni hu no pfi Bukavu Southern Kivu hu na mimaini minzhi nga maanḓa ine ya fhira hanefha vho 2000. Aiwa kha vha ḽi fare ngoralo ndi ḓo vhuya kha vho Musitha ra sedza uri zwa vhukuma kuma Afrika Tshipembe ḽi khou ṱoḓa mini DRC ḽi a fanela na u bvela phanḓa kana ḽi fanela u vha ḽi kha ḓi vha haningei sa tshipiḓa tshenei mmbi ine khou lavhelesa mulalo haningei. Fhedziha ndi ḓo vhuya kha vho zwene zwino kha vha ri thome ri ye mavhengeleni ri tshi vhuya ri ḓo vhuya ri tshi fhedzisa mbekanyamushumo yashu na nyambedzano dzashu. ri khou dovha ra vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya zwa maramani ri kha ḓivha navho vhaeni vhashu zwa zwino ri khou dzhena kha luṱa lwa u fhedzisela. Ṱhamusi ndi mbo ḓi humela kha Dokotela Vho-Mavhungu Musitha ndi khou tama u ḓivha uri vhaṅwe vha ri Afrika Tshipembe kha ḽi ḓibvise vhaṅwe vha ri Afrika Tshipembe kha ḽi dzula haningei DRC naho vha na tshiwo tshenetshi tsha Maswole vhane vha vho vhulawaho vhone u ya nga kuvhonele kwavho Afrika Tshipembe ḽi fanela u bvela phanḓa kana ḽi fanela u vhuisa Maswole vho salaho. Zwine zwa khou funa u itiwa ndi zwa uri Maswole ashu o waho a funa uri a vhuye hayani a vhulungiwe nga nḓila tshidele hone lushaka lu funa u ḓivha zwa uri Afrika Tshipembe ri shango ḽine ḽa vha uri ḽi a ṱhomphiwa kha ḽifhasi ḽoṱhe ndi uri ri tonga sa Amerika zwavhuḓi vhuḓi musi ri tshi sedza shango ḽa Afrika Tshipembe naho Amerika ḽi na thaidzo na Afrika Tshipembe shango ḽa Afrika Tshipembe vha songo hangwa uri ḽi ḓi wane ḽi hune ḽa vha hone ṋamusi ri ndi kha vhuḓilangi vhune ra vha khaho ro thusiwa nga maṅwe mashangovho Afrika. Zwino rinei ri na pfanelo ya u vhona uri Afrika hu na vhudziki hu na mulalo. Fhedzi Vho Musitha muthu anga amba uri zwi khou ḓurela ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe zwi khou dovha hafhu zwa sia u tshi ḓivha hafhu na dzimpfu nga ngomu vha vhona zwa vhukuma kuma zwi tshi tea no tori Afrika Tshipembe huṅwe na huṅwe hune anga vhona thaidzo ḽi dzhenelele. Ndi zwezwo zwine nda khou sumbedza zwa uri arali vha sedza foreign policy ya Afrika Tshipembe yo ḓisendeka kha u promota mulalo kha dzingu la Afrika kana kha dzhango la Afrika. Kha United Nations hangeini hune ra ḓivha tshipiḓa hu na mafhungo uri ri funa u tsireledza zwithu zwine ra zwi vhidza uri ndi territorial sovereignty ya mashango oṱhe. Ndi zwone zwine vha khou vhona Afrika Tshipembe na Europe haningei ndi nga ngomu ḽi khou lingedza u ḓisa kha dzinyambedzano dza milalo. Zwino hafha kha dzhango ḽashu ḽa Afrika muhashi ndi zwone zwa uri ri ḓo vha ri khou tshinyalelwa hu ḓo ḓi vha hu khou lovhiwa a nndwani a huna uri hu sa vhe na uwa ha Maswole. Aiwa kha vha ḽi fare ngoralo nga vha ya Amerika vho zwi vhona muhashi Iraq na Iran ho vha hu tshi khou lovhiwa nga maanḓa mara vho vha vha sa wani shango ḽo ima nga milenzhe ḽi tshi khou ri kha u bviwe kha Amerika. Dokotela kha vha ḽi fare ngoralo kha vha ḽi fare ngoralo Vho Dokotela ndi khou ṱoḓa kha vhone Vho Mathivha vha vhona unga nga nḓila ine ṱhamusi zwiimiswa zwa mafhungo u ya nga u fhambana ḽifhasini fhano dzhangoni ḽa Afrika vha vhona nga nḓila ine zwa nga vha zwi tshi khou vhiga ngayo tshiimo tsha shango ḽa DRC ri khou tshi vhudziwa nga nḓila yone na kana hu nga ḓivha hu na u sendamela kha luṅwe lurumbu. Hu na huṅwe hune wa wana u tshi khou vhigiwa nga nḓila yone nga vhoramafhungo vhaṱukuṱuku fhedziha zwine nda khou ṱoḓa amba ndi zwa uri ramafhungo u ngo funa u vhiga a tshi khou tou vhala kha laptop kana kha founu u funa u vha a henefho. Vhunzhi ha vhoramafhungo vha khou tou pfha nga phungo a vha ḓivhi na zwo ri afho fhethu ho tou itisani zwezwiḽa zwine nda thoma ngaho uri u pfhesesa mafhungo hafha u funa u ḓivha uri afho fhethu ho tou itisa hani a si u tshimbila Thohoyandou wa vhiga wa ri ndo fhedza ndo vhiga ni u funa u vha u hone wa kona u ḓivha uri shango ḽo tou itisa na vhathu vha hone vho tou itisa hani. Zwino a ri tende uri
kha tshifhinga hetshi tshine ra vha khatsho zwezwiḽa zwine havha na dzi cellphone hune muthu a ḓi soko ri na nṋe ndi Ramafhungo a dzhia founu a founela khonani yawe ezwo zwi vho tonga ndi zwitshele kana gossip ndi zwitshele ndi zwezwo uri ndo vhona mini mara u songo vhona zwone ndi hezwo zwine muthu anga amba ndi khou ṱoḓa kha vhone vho General Nelomondo vha vhona unga ndi zwifhio zwine ṱhamusi shango ḽa Afrika Tshipembe ḽa nga zwi ita ṱhamusi kha u khwaṱhisa maswole vhane vha nga vha haningei DRC nga tshino tshifhinga kana u zwi fhungudza vha khou vhona zwo muvhuso u tshi nga fanela u ita mini hanefho? Ndo amba hafha nda ri maswole ashu a tshiya hangei o ya a nga fhasi ya SADC DRC ine South Africa is a member state. And then a tshi khou ya u thusedza maswole a DRC vha sedza zwo ri ho bvela mini kha ḽa issue vhathu vhane vha vho ḓo thusiwa they were the first run away vha shavha vha sia zwithavhani zwavho vha ṱuwa maswole ashu a vho sala on the forefront to face the reality yeah na uri vho vhathu vho amba uri vhathu vhanzhi vha amba a vha ḓivhi abantu nduri khali yo bikaho a ifani na to shulero ṱhamusi bonelwa mondo vha kha ḓivha henefho nga sekende dza furaru ri nga vha ri khou pfa nga maswole vha fhano Afrika Tshipembe vho vhulawaho fhedzi a huna zwiṅwe na zwavhuḓi zwine maswole vha Afrika Tshipembe vha khou zwi ita haningei DRC u bva tshe ra thoma u dzhena DRC huna zwinzhi zwine zwi ita zwinzhi na u vusuludza base ndo vha vhudza uri ndi hangei ro vhuya ra fhaṱa iṅwe base no pfi Rumangabo base ya bodarani ya Rwanda and DRC zwinzhi zwine ra khou zwi ita uri hu vhe na mulalo hangei DRC mara the last thing that I can say ndi uri hela issue ya DRC iko vhone vhane the Rwandese Uganda na DRC vha dzule vha solve problem aiwa rine ara rinda ri ḓo vha ri khou sokou amba zwine ra sa zwiḓivhe vho Mathivha vho sumbedza uri vho Kagame vho thusedza uri Kabila the father Laurent a take over muvhuso kha muvhutu and then zwi amba uri ho vha na iṅwe agreement ine a ri ḓivhi zwo ri u khena ndiwe hala mahutu o shavhelaho shangoni ḽashu hangeno ngori nṋe ndi a vha ḓivha they are called FDLR vha nga ngomu hangei ina kudzeni Goma ende vha khou khosa conflict nga ngomu hangei aiwa ḽo pfala ndi khou livhuwa vhukuma General vho-Abel Nelomondo khathihi na Dokokotela Vho-Mavhungu Musitha khathihi na Vho-Kenny Mathivha Ramafhungo wa kale ri khou livhuwa vhukuma tshifhinga tshavho a ḓovha madekwana avhuḓi fhungo kheḽo ro ḽi ḓisa vhathuni ndi fhungo ḽi kwamaho muṅwe na muṅwe sa mudzulapo wa shango ri a fulufhela uri hu na zwinzhi zwe vha guda kha fhungo ḽa madekwana a ṋamusi ino mbekanyamushumo na dziṅwe dzi yone kha siaṱari ḽashu ḽa SABC mafhungo ḽa YouTube khathihi na kha app ya SABC Plus mathina arali vhone sa mudzulapo hu na ane vha tama ri tshi dzhena khao kha vha lelumhe nḓevhe uri ri kone u ṱhaṱhuvha mafhungo ane a kwama vhone na hune vha dzula hone sa izwi riṋe ri tshi tou vha dzomo ḽa lushaka zwidodombedzo zwashu ngezwo henefho a ḓo vha madekwana avhuḓi kha vhone yowa